Babi menekat bimenekan usif Yesus. Pules neno. Natuin hita ikutin an bi lasi maplul nekaf. Na ko kanal YouTube YKB wa meto. Natiat ne nanus neno mabiti an bi sulat wasiat. Leni nakanak napap mese nok hanbuin. Masuik an bi na Paulus ni sulat neutok ninon bi Efesus. Nakaha ela mese talantia ela mene. Antopus niukit mabiti an bi Efesus nakaha ela mese. Lain hananak. Henati hitmuin napap mese. Onle atuni le usi ampuin neo mipo usif neno. Babi menekat bimenekan usif Yesus. Haimfe selamat neulasi melinat le homupini. Uhabai molok lei hita tiaba neutuaf le napin melinat. Natuin mipu banit le na naube. Uhabai molok lei anfani ontola mapules neutuaf le neuk nok melinat. Natuin inapin tetus amina na ko isneno. An kinolitat nen na Paulus namnau ba ito ni apalsait an bi kot Efesus henati sinmuin nao namnes nok sin namit sin. Nekaf nekat mapalsait ni isneno an bi sin le natonon an bi moet neno. Ali ato ni apalsait mabuin henati an muin an bi nekam nebet manek matola esnok es. Okete lasi matuntakun esnok es. Leka lasi lei hitanapa ali ato ni apalsait mes antamis manahin wisneno in manekan. Amay na ulit tata an kino nanuina homau henati hit mese atay hit muni matatuin lanan usif Yesus. Onanete hit at muin an bilasi matuntakun mamatola esnokes. Ay hit fe at muin an bi suli masake esnokes ka. Anfani ontonas niukit mese nesleka hit at muin natuin palsait mafnekat ten muin anbi hit moni. Ang kinino antu niukit on nane. Kais at nikan henati at like mat subscribe. Bo matbati ni biya beno henati anfani on pules malietas ni isneno. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.